hona le tabeleng tse trend bona ya hao le malome not malome le ntatestana. So you know social media itinela hore o ka bona video o bona na hore video ke ya mabadi kanti ke ya khale ko bona ba e poster. You understand? So it's hantle ke sheba ho no le buima ho nna ho tseba hore mohlomong batho bana ba bifa kapa ba bifi ko it was a bit difficult hore nka ba sure ka taba eo ya go etsahala jwale ela ha ke thola taba tsa go batla a bona ke tla mmotsa hona e ka ba ho etsahala. It's unfortunate fela hore ha ke na di phone line mona tsebetse ne ke batla mo phone la mohlomong ke mme phone mona e re ha o bua ntho no ga ba le yena a gone o araba motsotsong mona mara ke batla o tla hlakore la ha wena rena ho etsahala lwa o le tsema yana nda testana yeah o ho etsa la wanka ka taba tseno tsa dintwa tse ding marangang. yes oho ai ka bo madima be nna ka nnete ha ke na la hlakore tabeng tseo ke yana ka le hlalosang beteng o lwana le wano tsho ka mantswe a mang ka nnete ho jane ke molwantsha ngabe ke kgeleletsana tjena ha ka tla ke motho a lwanang ka hanong ka nnete ngabe ke nkile wa ka mola mo ke molatile mo madula ha nne ba ile ga lwana ya le tsena tsa marangang ka nnete ke tsa hae ka nnete ke yana ka kgona go ga di arabe hantle gona hantle ho tse kwa eng o okay ke batla wa understand hantle wena hore wena ha ona ntwi ha ona go like wena ha ona motho lo nang le so meaning wena le ena le ntse le utlwana hantle because the last time ke bua le ena ne ba tlile ka mona le bo Lasberry a sa tseba ke nene mara ne ba tlile ne ke mo founela o seng engwe potso tse ke mmotsang tsona ke mmotsa hore go baneng ha o se ka o etsa pina le Sannere ha ho jwang wena le ena e le lona batho ba tummeng ha holo Lesotho le Afrika Borwa ona jwale o understand ga ba ka hore at the time have ke hopola ntlo la re ho nna ke taba ya nako fela but ke khala I'm sure it's about last year aksaze mara ke a tswa ke khalenyana last year maybe 3-4 months back ho buela moni bodinete sa le ke le motho a nang le thaselo ya o sibiza le yena ka nnete le motho a mo kametseng wa tseba ha o motho a mo kametseng ore ndati Lasberry wa tseba hore hle na le management wa ka sa lentse ba bua management a ka o mo bua le yena hore e re batho bana ba itsepina le kana go nyane ha ntse ke ka o thuthuwa so batho ke batho so ne ba go compare ne ba go compare hore Sannere go sa bina ha mona to feta stana bo Sannere go sa le ntho e se lo feta o star so ke bona ntho tse ka rantse di tloisa ntweng ha go le tlotla di jala le hlopa ke ntsa ka le hobane se re tlo ba team tse pedi tse lwantshana ya ba management wa ka o bua le management wa ya hore ka nnete re etse pina ho timula ntho eno ha se tawe ila etsahala ka nnete la ke ka bua ka ga o e rile ga e fumana o jona kwa eso me ya o jona kwa eso ya re ba that's a clear answer he jona go ga nnete ha eso dumele tembo nneteng ihle sa le motho ke na le thaselo go sebetsa lena unfortunately ha re a ba le nako e jalo so hali buisane ke mo ke la le mo go tsa re ka qoka ga le ntse re le tsetsa so le tsetsa neng ho le tsetsa ka mo ga event ya hae ya ne ya Sotho fashion ha re masego ke ka mo ga event eno ho na le ka re ka qoka ya ba ke mo tla re tletseng ke a o tla qhoma tawa tsena tsa bo after school But you will post the social media how that song in a high ya after school yona e monate se fapang ha ke rata o buela modimo le shama pina eno e monate o nna you know when somebody's patronizing you how much is saying halwa ni lwena mara ha bua utlwa hai motho na taba tsa